Nina benkonjane edukele ezulwini ezinye zidukele emafini. Siyakubingelela siyakwamukela esiqephini sohlelo lanamhlanje. Namhlanje ke mbukele sikuthulela inkonzo yokugcina yongangezwe lakhe. Ngemva kweminyaka lolu hlelo lokulethela uhambo lwengonyama. Namhlanje ke sikulethela inkonzo yokugcina yesilo samabandla. Bayede hlanga lomhlabathi. Ngifisa ukubingelela kakhulu amaZulu onkana indlu yaseNdlunkulu isizwe sonke sakwaZulu nabonke abantu abaphakathi kweSouth Africa nasemazweni angaphandle ngoba imbubu engangezwe lakhe beyithinteka kakhulu emazweni wonke kuyinkosi ehlonishwa amazwe ngamazwe ophakathi kwale nkulumo uVubeswa kaButhelezi ondino olumahlekile abe usihlalo wezokuvakasha Olundi okubizwa ngokuthi iCTO iCTO usho ukuthi Ulundi Community Tourism Organization ngilida lelo portfolio bakwethu silimele siyindlu yakwaZulu ngomdala wezwe ngonomthebe wezwe silimele kakhulu kangangokuba besinethemba kakhulu ukuthi sisazofunda sicathule kakhulu thina eseyintsha ekubeni khona kwakhe ngoba ke kodwa ke uNkulunkulu ongabonwayo akaphikiswa sekufikele lithuba namhlanje lokuthi amthathe ayoba umbukeli wezwe ephezulu ungangezwe lakhe sithi ke kuye indlela enhle ingane zangifonela kwaze kwashona ilanga zithi goguzwani ngithi hayi bantu abami sekuphelile ngathi isizwe sethu siphelile isizwe sakaZulu kodwa ngithi phambili ngoZulu ngithi asingalahli isiko esalifundiswa ingonyama ebesifundisa lo baba ebesinika uthando ethi abantwana bethu ethi hlala ngentombi kuzube nekusasa nami ekhaya lami nginayo udokotela nginayo uthisha okhishwe isilo samabandla. Mina igama lami nguWelcome ngakwantombela Sibongo kumntwana omkhulu umntwana uBhekumuzi wakwantombela ngusekela sihlalo ke we nongoma community tourism kodwa futhi ngibuye ke ngisebenza kakhulu lento ekuthiwa icultural exchange ukuhambela amazwe angaphandle ngiyofundisa ke amazwe angaphandle ngokuthinta kobuciko namasiko akithi lapha kwaZulu Natal. Usuku lanamhlanje usuku olubaleke kakhulu ukuthi njengoZulu akulona nje usuku olubaleke kithi njengamaZulu kuphela kodwa usuku olubaleke kuwonke umuntu omnyama esithi ke abendlu abakagondwane iAfrika yonkana nanjengoba sazi thina namhlanje kulindele ukuthi ke kutshalwe ingonyama isilo samabandla onke ingonyama ngesibili ke ngokuhlonishwa lapha emhlabeni jikelele ngakho namhlanje sizothi sizohlangana sengamabutho sizohlangana soZulu sizohlangana ukuthi lidume okanye lihlome singabonanga ukuthi lingehle liligila imhlola sizothi ke enhlizweni zethu siba njena uma ngabe ingonyama isibizile sibe njena uma omdala ememezile akasekho ke useyinyanda ezulu usekweliphakade ingonyama yebuzile sizothi uhambe kahle ngonyama. Ngiyabingelela ababukeli gama uAnele wangobese ngephansi koGood District ngiphuma esigodini saseNgulweni ngaphansi kwenkosi yakacele kuvuka uzithathe ukushiya kwenkosi kukuhlunga kakhulu because belento le esiyenzayo yokuhlolwa into esithandayo and angiboni ukuthi kuzoba lula ukuthi siyiyeke ezithina sabantu abadala sesikhulile ke izingane fanele zibonele kuthina singayiyeki thina siqhubeke naye uma siyiyeka thina kusho ukuthi kuzobe sekuphelile ngosiko lethu ngoba lento esisuke siyizela la enyokeni into esuka ngaphakathi kuthina angiboni ukuthi sizokwazi ukuthi siyiyeke into esazoqhubeka siyenze. Mina ngososuthu ngenduna uNtuli yayo ingonyama ephethe amagquma ayo osuthu engisola ukuthi sishayeke kabuhlungu kakhulu kabi ngoba bese sathi iyasikhulisa ngoba ibikhulisa izwe lonke ingonyama kusiye ingonyama amaZulu kuphela ingonyama yeSouth Africa ngaphezulu kweSouth Africa yonke ingonyama sithi ke namhlanje sefunela iminyama kodwa sithi uNkulunkulu sicela ukuthi avule ingonyama imembatha yongena kube yona embatha yena lo oyongena emazinyaneni esilo
kunjalo sidumele kakhulu kodwa uNkulunkulu sicela sisize kuvuleke onke amasango ingonyama iyembatha izinyana ngithi ke mina ke singabasosuthu nginduna yayo mina osuthu ngiphethe amagquma ayo ihambe sikhala inyembezi wi ngakho ke mase silapha nje sesiyogcina nendlela yayo endaweni yaso isilo thina singababutho seyingubo yesilo thina sembatha isilo thina noma ngakhuluma thina umuntu kodwa thina sembatha isilo thina siyingubo yesilo ngokwesintu lokwavela kokhokho bethu kuze kube manje ngoba namanje thina athi sayimbatha salandela okhokho bethu nobaba mkhulu nobaba bethu yilokho sithi nje thina uNkulunkulu akasiduduze ngayongena kodwa yena yongena ananyathele yisisilo moya wesilo kube sisedle sizo khona lapho kunjalo. Bekuusuku abeligcwele umunyu ngendlela eyisimanga izintombi nezinsizwa ziphume ngobuningi bazo ngenxa ke yogada imigomo ye-COVID-19 ngosuku lokutshalwa komlomo ngathethi imanga amabutho azwakalise umunyu nokucikeka lapho betshela ukuthi abakwazi ukungena ngaphakathi kwesigodlo. SiwuZulu njengoba sikhona nje namhlanje lokho esivunula izolo imvula iyasinetha nje ubona mangathi uyathinta nje ungeza ukuthi imvula imanzi buye sayineka ngoba lokho esikusile wayizolo suka kwalinda izulu sahamba sawulanda uhlanga lomhlabathi sabuye nayo seza lapha ekhaya so ke akaze silala nje ubusibona amehlo enjina nje khombisa khona ukuthi kade sikhona ukuzohlonipha ubuzulu bakithi siyazi kakhulu ukuthi sikhangethwe ukhuvethe kodwa nganza kwethu nani niyazi uma kulanjiwe ekhaya ugcina ubamba yona inkomo noma inkukhu lena kuthiwa ekababa ngenxa ukuthi manje ekwazi ukuhlala ulambile ukuthi ufuna ukudla kodwa ukudla kukhona endlela okuthiwa iqole likababa so ke emthethweni obewohulumeni usizaphoqeleka nathi indaba zoma social distancing ngoba kufike lapha sithi khona uhlanga lomhlabathi ngesikwazi ungaliphelekezeli yilokho esikwenzile singamabutho akithi kwaZulu kunjalo ngempela njengoba sebekile lapha kumfana phetheni umfokaZulu njengoba sihamba ke lapha namabutho khona insizwa yakwaXulu lindokuhle niyamazi kakhulu njengoba lemkhankaso office masifoli nje njengoba ikhona nje lensizwa yakwaXulu elwana ukuthi ke abangene ku cruise control nje abafundi bafunde njengabo insizwe engenamola lezi umkhaya wami manje ke into ekhona ke njengamanje engingayibalula ngigqamise ukuthi njengoba silana sisebufakazini bokuthi yini esayiphilele emhlabeni into esiyibona izolo muzi wase KZN TV into esingasophinde siyibone in our lifetime okokuqala sibonile isilo samabandla wonke sibusa ngaphezulu kwazo zonke izilo ezake zaphatha lelizwe laseNingizimu Afrika inkosana kaBishop Khali yasibusilela amasiko uhulumeni obandlululo ngoba uzokhumbuleka ukuthi umlando usitshena ukuthi ngesikhathi senkosi uCetshwayo akuyiyona yanqoba mangisi sandwana athi amangisi sebuya ngobuningi esezogubuzela uZulu la kwazi ukuvela khona lezi zisho ezithi undi selumahlikihliki lapho kwashisa isigodlo sasondini emveni kwalokho uCetshwayo kaMpande inkosi iboshiwe iphesheya kwesilwandle laka indlovukazi ukaMsweni okuyena wagcina esephatha ubukhosi bakwaZulu ngalesikhathi inkosi isenkingeni okwenze ukuthi ke kwabe abelungu sebethola ithuba lokucolonize uZulu lokuthumba uZulu bewuthumba ngenkolo yila kwangena khona inkolo kwajika ngisho indlela yokucula abantu yonke lomsangano lona isiko laphesheya lizogcina kulelizwe laseNingizimu Afrika lokhu kokwenza ukuthi ke kungokuqala nqa uyakhumbula ukuthi isilo uDinuzulu saba nenkinga uma ungawusutha kabulalo yasizila uqotha imbokodo zisekele usilo nenkunzi embili enyanga sebhanganoma enyanga ngasengena etsheni umgwazi kaDinuzulu ngqaphela nganabathana sibadilile itholele komsole alizali kuqila manje ke itholele komsele yile elakwazi ukuthi lilizame ukuthi luqoqa uZulu kodwa ugcinanga lapho naye agcina iboshiwe sendelena leko lase Cape Town eqinqini nina nithi nokwaqala ngoMandela ukuboshwa kathi uZulu ayiboshelwa ukuthi ke izwe liye phambili yiko sipha Afrika ngaka nje Afrika ngithi sizwe sonke sizelile asihloniphe sibe nekusasa laseNingizimu Afrika eligqamile sibumbane asitshengise ezinye izinhlanga ukuthi ukubumbana kuyini uma insizwe eyingaka esihamba nazo zikhombisa ukuthi iAfrika kufanele bayibenye nabaholi bezepolitiki beza ngobuningi babo lana ngithi Zulu wonkana asakayibondlulile ezinye izizwe ake sibe into eyodwa eAfrika sikhombisa ukuthi singobani. Siyabingelela kodwa kukhona kubingelela
Dr. Dlamini Mzimkhalimali o represent abelaphi bendabuko nje bonke. Silapha ke kwaKhetho Mthandayo siyakhala sambile isilo samabandla. Phambili umdlokombane vukudla amadoda. Siyakhala asazokhala bani sibike kubani ngoba uhulumeni kwafika izinobhobhe wakhuza wahluleka. Kodwa wathi mase lifikile uhlangana nomhlabathi seluthi izulu phansi ikhali akungashawa abantu bangaphandle bangabafowethu nabo samlalela namanje asazi ukuthi sizawuthini sizokhalisana nesizwe sonke sakwaZulu esicela ukukodwa ukuthi njengoba umdlokombane esehambile kwababamkhulu siyacela ukuthi thina amaZulu siqhubeke sihlangane sibe into eyodwa sibambane singahlukani phakathi ngoba ukuhlukana phakathi kuyokwenza ukuthi izizwe lezi ezifuna ukulwa nathi nezona ezicindezelayo zithola ithuba lokuthi zikwazi ukusingena vele kusuka manje kuyaphambili zigadile ukuthi zifuna ukuthi zenze noma sikanjani esicelayo kumabutho wonke noZulu wonkana ahlanganeni sibe into eyodwa ngiyabonga Mbukeli ake siphinde sibonane futhi ngemuva kwekhefu Nina bakamphangela langale ngakaphumi kwaNdunu lithe liphuma laphuma nezingaze zamadoda sekubingelela sokwamukela esiqaphini sohlelo lanamhlanje namhlanje ke Mbukeli sikulethela inkonzo yokugcina yesilo samabandla inkonzo yesikhumbuzo ke kaNomthebe wesizwe ibihanjelwe iwona wonke umuntu kubalwa ke khona ke neziphathimandla eziqhamuka emkakeni yahlukahlukene kwaHulumeni Nangwa kaMbhele ufunkosi kaMbhele so khona with Diocese of Zululand kodwa ngokuzalwa ke ngizalwa le phansi kwentaba zonke esikhotha si mina imizwa yami ngilimele njengesizwe sonke silimele ikakhulukazi ngoba seloko kwathi inhlo ekubekweni kwaso isilo besizibuka izinto azenzana kwenzayo nesizwe sonke ukuphakama kwaso sifisa bona ngaqhubela phambili njalo njalo kodwa ke ukufa kulibhini umlayezo engawusho obheke endlunkulu ngokuthi olwehlekile phakathi kwendlunkulu aliqali eqinisweni namhlanje nomubi usathane mhlambe yena uyagiya kodwa aqale ukuhamba kwesilo kusinikeza ithemba njengesizwe elokuthi ubuhle nokubumbana kuyohlala kukhona njalo ngoba qala nalesi silweni kusukela emva sibheke emva namhlanje usuku olukhulu ezweni lonke laseningizimu neAfrika kwisifundazwe sakwaZulu Natal nakwisizwe sikaZulu silandela ngemuva kokuba umndeni wesilo indlunkulu isisitshalile isilo samabandla namhlanje sonke sizobuthana la kwaKhetho Mthandayo ukuzovalelisa okugcina kwisilo samabandla silo samabandla siyokhumbuleka njalo emlandweni kaZulu njengesilo esibuse isikhathi eside sabumba isizwe sikaZulu senza umnikelo omkhulu eningizimu neAfrika uqobo sivuselele amasiko indlela yokuziphatha ekhuthaze ukugcinwa kwamagugu ethu njengesizwe umkhosi womhlanga ovuselelwe isilo samabandla usilondolozele izimbali zesizwe izintombi esiziqhenya ngazo umkhosi womhlanga udlale indima enkulu ngokugqugquzelwa isilo ukuba kulwisane nokusabalala kwesifo negciwane lengculazi isilo samabandla sigcine sesiheha izimbali zesizwe ngaphandle kwemngcele yakwaZulu suke eGauteng suke eMpumalanga kusuke eLimpopo kusuka eSwazini zonke izimbali zesizwe beyihlangana la ukuqhakambisa leli siko lobuAfrika lokugcinwa kwezimbali zesizwe so sikhumbula isilo samabandla ukuba sibe uchampion kwezemfundo silo samabandla sikhuthaze abantu bakithi ukuba basebenzise izandla zabo ukulima ukuze balwisane nendlala
phatheke kabi njengema subject engonyama but njengabantu bakahulumeni abesebenza nayo ikakhulu emaphoyiseni besebenza nayo eduze kakhulu. Khumbula ukuthi ngoDisemba sasise Royal House eNyokeni siyofaka khona uhlelo lokuthi kube namaphoyisa aseNdlunkulu. Sithemba ukuthi lolo hlelo luzoqhubeka ngoba sasithembisene sizoqhubeka samaphoyisa sazoqhubeka uKandaba njengoba ehambile akazohamba nalo uhlelo lokuthi siqhubeke nalo. Silahlekelwe kakhulu sithemba ukuthi sizosala sibumbene siqhubeke nokusebenza noNdlunkulu but nabantwana baseNdlunkulu babumbane bakwazi ukusiqhubela phambili ibe khona impilo kube ngcono konke lokhu sizobe sikwenza sibambisene. Umnqongo lo oyinyosi yengonyama noma sisemanzini sishaqekile sihlezi sidabukile ngesibuka kwenzakele sisele phandle kodwa lithemba asikwazi ukulilahla kuthiwa kalikho ilanga eliphuma lingashongo. Hawu sisebenzisene kakhulu nembuke njengoba namhlanje kufike lapha ekhothama khona ishiya isizwe sayo namhlanje siyiphandla kodwa ke sinethemba ukuthi nangelinye ilanga kuthiwa amanzi lapha kamakhona buyaphinde futhi ame. Siyasikhalela isizwe sonke sikaZulu kunye namazwe namaseAfrika onke angaphandle ngoba abesazi ngenkosi bekuyinkosi yokuthula le bekuyinkosi ehlanganise izizwe zonke. Ayikho umuntu ebingamthandi ebihlonipha omncane ihlonipha omkhulu kakhulukazi ke ngamasiko into ebilisi kube ikhonzile ubekwazi ukufundisa ngayo ngoba simbonile efundisa ngomhlanga sambona futhi evusa umkhosi woswele sambona futhi eqedwa udlame obelusuka luba khona. Namhlanje siyikhalela selobala ngoba sazi ukuthi ubani ozophuma memeze ebantwini athi lokhu kakulungile bakuyeke ngoba bememeza yena bakuyeke. Ube nesibili ukwazile ukuhlanganisa izizwe zonke zabantu. Akukho lapha bengakhuzi khona makuthiwa konakele bephuma hambe. Siyakhuleka izweni ukuthi naso sengathi singakwazi ukuthi sikhombise ukuthi uyishile induku ebandla uba singabi ngamahlongandlebe sibe yisizwe nje njengoba sifundisile sithathe lokho akufundise asifundise khona ilokho nje engikucelayo mina. Umunyuke bucwela isigodlo sonke njengoba lapha ke bekuwusuku lwenkonzo yesikhumbuzo. Kanti ke ngosuku olwandulela lolu uProfessor Trisekend uqulekile ngenxa yokuzwela usizi. Okusehlele lapha emhlabeni naseSouth Africa silahlwe icala. Ukulahla kwethu icala sashonelwa ilanga ngoba inkosi ubayede bengisuka ngamfaka kakhulu enhlizweni yami nanokuthi ngisho kimi lapha empangeni emeva mhlophe ubeka fika Gxobe ngisho isitulo sakhe sikhona ekhaya. Manje angikhonanga ukuthi ngisheshe ngemkwele ngoba siyazi ukuthi ingonyama bekuyingonyama yesizwe ingonyama ehlonipha umhlaba wonke ngoba sibona ihambele isuka kuphesheya kwilwandle sibona abasuka wonke kwiAfrika sibona abasuka eSwazini sibona nje wonke amazwe abhonga emswaneni. Ingakho ngithi lala kahle bayede lala kahle bejana phuma esiqinade bekuvalele ngisho bekuthiwa bezikhona inkinga nezingxaki kepha Nkosi uNkulunkulu ngicela ke akwazi ukuthi asamukelele wena kanye noShaka Nombande nocetshwayo nobaba mkhulu bakho. Siyazi ukuthi amaphutha noma ubani uyawenza emhlabeni lapho kungazange kwenzeke khona okunye. Ngicabanga ukuthi silesikhulu bayede lapho khona ngiyacabanga ukuthi uzoba inguluzo enhle kuthina ubuye usithande njengabantwana bakho.
Inkonzo ke yesikhumbuzo kaNomthebe wesizwe ibihanjelwe ngisho abaphuma ke kwezamaciko kanjalo ke namasiko. How I feel about today, my heart is very heavy. I actually still can't believe this had happened. When my friend called me, Ayanda, she's a princess here, she was literally crying on the phone and I didn't know what to say to her. I just felt so hopeless. But I'm just glad that I was able to make it today. It was a long journey, but definitely it was worth it to come here and to see myself, Uguti, actually he's really gone, because a part of me still didn't believe it, because I still believed Uguti was very young and I felt like he still had like a lot to do for his people. And as Zulu and the Zululand, silahlekelwe kakhulu. Sinika imbeko yethu yokugqibela kungangezwe lakhe. Sinika imbeko yokugqibela kuba yede suku olunzima, usuku luka bye bye. Ahambe kahle kodwa ngasilibali ukuthi siyabantwana bakhe sikhona, sohlala njalo simhlonipha, sohlala njalo sabantu besizulu. Into ebengiyithanda kakhulu kuba yede bengakhethi ukuthi na ungumtsonga noma ungumzulu noma ungumvenda noma uliphi uhlanga. Kakhulu eMpumalanga la uba yede akwazi ukuthi na eseyizinyane lembube wakwazi ukukhuliswa khona. Sithi ke namhlanje Mbube yesizwe, sithi namhlanje Nomthebe uhambe kahle, subuse lapha siyakuthanda kanye nesizwe sonke. Kakhulu ngikufisa nje ukukhalela omaskandi namhlanje uze ubayede lekethi nje hlalani olimini lembube, nicule ningathukani. Namanje futhi ngisathe baculi abayeke ukuthukana kodwa baqinisekise ukuthi na ulimi lembube siyaqinisa kulomhlaba. Mbukeli, ngemva kwekhefu ke sikulethela ke inkulumo kaMntwana kwaphinda angene emva kokufundwa kwefa. Ngemuva kwesonto inkosi itshaliwe, okhulumela indlunkulu ubeke kanje ngemuva kokufundwa kwefa lembube. Today, in the presence of more than 200 members of the royal family, His Majesty King Goodwill Zwelithini Kabhekuzulu's will was read by his lawyers. And in line with the wishes of His Majesty the King, the family would like to announce that Her Majesty Queen Mantombi Dlamini Zulu will act as regent of the Zulu nation during the interregnum. While Her Majesty is the de facto regent, further decisions on the succession itself of the Zulu monarchy will not be announced until the family's mourning period is over. The loss of His Majesty the King has been a tremendous blow, as all of us can appreciate, and the family must be allowed to grieve. However, the regent and the royal family have asked me that I impress upon the nation the late king's wish for his people to take out their hoes on Friday. As a champion of food security himself and subsistence farming, His Majesty urged that things should not come to a standstill for a long time for a rather long mourning period. People are thus free to plow from Friday the 26th of March 2020 in accordance with His Majesty's wish. Umntana inkosi uMantfombi Dlamini kaSobhuzu wesibili nguyena ozobe engamele ihlalo njengebamba, njenganalokho ke kunguye ongundlunkulu owalotsholwa yisizwe. Ke sisibeka lapho esanamhlanje, siphinde ke sifisele indlondlo enophapha ekhanda ukulala okunokuthula kanye nokududuzeka endlunkulu yonkana kanye nesizwe. Ngemva kweminyaka ke ngu49 omdala ehleze esihlalweni, isiloke sishiye neziyalo kanye namazwi akhayo. Lala kahle endlondlo enophapha ekhanda, bayede hlanga lomhlabathi.